watukufu waangalizi wa hiyo Opinion Libre du Comore, ngatao sisi mazato katula manarka na problem technique avana vasa zendongozi sazi zikantsindo donc yabo tihale vanu ngatjo andisa zi habari abo mtu henda repetone صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يدعون الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخلوا الجنة يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من نبي من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لبيننا وآية لهم الأرض الميتة علينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نعيم وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم نجم أصحابهم النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نريكم فلا صريح لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنفقوا لم يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وما ينظرون إلا صيحة واحدة وهم ينصرون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا خير واحدة فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شرب فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فإذا ركوبهم kabuli kamu abenzi ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم ولا هم جند مغفرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون fanya jao selaka kuna ubali أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسخه تعالى لا يحيي وهو يرميم قل هي الذي يشاء ونمر بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون
صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم أصلح لنا دين الذي عصبت أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرة التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر. يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله ارحمنا يا الله. Garihomba kwa Mwenyezi Mungu si wako mori jimla rawalio harume dunia usipia rawalio harume yeshisi wa shinu nanu walio harume yeshisi wa shakomori zoziraru zozine. Mwenyezi Mungu ajailie sambino ananya mwandu alumaze pirizo danzu walu harumaze nti watolwa mji nanu wandu walu harumaze pirizo. Ya Allah ulise amani kwa Mwenyezi Mungu ulise amani kwa Mwenyezi Mungu. Ngari uomba kwa Mwenyezi Mungu ujalie nchi hatu nje amani. Kalsu uomba baya ngari uomba kheri kwa Mwenyezi Mungu na haina Mungu fikiri ndongo ombi umuhukumu wende mwenye hukuma sikarti na rizijuwao shauzi juona kwa Mwenyezi Mungu wende uone dhalim wende uone haki wende ujuri jeze mwenye haki unike kwa Mwenyezi Mungu. Ya Allah يا الله اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعله فيك نفيك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي الشر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحقنا بالتقوى والاستقامة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم. كتنا مركزنا يا الله wende mwenye mahakama kwa Mwenyezi Mungu wende mwenye mahakama kwa Mwenyezi Mungu sikabatiri mwenye ngao wala katina mbizaure na Mungu shangari omba ole baya la ure kwa molili lawe ya mashaka la ume kwa morina lawe na ina mwenza hikma na rejeze roho ya hai na ini yafanya mina taitauba haina yafanya mina taitauba ya Allah na rejeilane roa hii roa wema kabati ujua ukange mwema na utone ugo Mwenyezi Mungu shazari onao nazide riziki darumetiatu nazide zetabu sehuda uwana ungoruga nuhazi ungosia hatu naroga ugo Mwenyezi Mungu serehma. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Allahumma idina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi من توليت وبارك لنا من الخير وبارك لنا من الخير وبارك لنا من الخيرات فيما أعطيت وقنا برحمتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا شر ما قضيت يا ربنا شر ما قضيت ونفنا شر Mwenyezi Mungu ونفنا شر Mwenyezi Mungu ونفadhie pomor mjailie Raisi Sambi wananya Mwenyezi Mungu yawatoa harume mala walio walmazitabu walirejeri kebazima nsiafike na amani mjaido wananyasi watolwa mji walharume zeti za Ulaya na zeti za Kiafrika watawa warejei harume nsi wangaro wana hao wandu washo hao amani harume urike na morizi wane ya Allah ya Allah ya Allah ya muqtadir ya muakhir دمر لنا ودمر علينا. إنا دعوناك استجب إنا دعوناك استجب إنا دعوناك استجب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله على آله Ndio programu ya fundi. Non, baba. Programme à Bahreïn. Salam alaikum tout le monde. Voilà, nous allons Jimbo la Taifa. Après, je vais laisser Mafat. Normalement, quand vous dites que nous sommes Jimbo, on s'allie à Rungowe. Après, tout le monde est à Rungowe. La fitinga wangu kaunga sawarangu mrongo warambie ruanzihe islabu yutuko fanya. C'est bon? Ah, il y a peut-être là. Non. Ah, c'est facile. Zima YouTube. Non, mais il est là. Inani ukombozi pia itaula ibenuha asibabu ya idini moya tabaya unuya harikeni haraba ya wasiwako mwanadamu nzima, wasiwako mwaridini nzima, yamasiwa razaliwa, yamasiwa yarelela, Mola ndiye alisaidia, na ikeni nzima, rivenze watwania, mahaba ya dina dunia leramu isipepeza ranzu mwezi sita ya jue daula ilenuha zisiwa zatu zikatua maore na nzuwani mwali na ngazija narikeni na mahaba ya uvenza wasiwako mwarida munzima wasiwako mwaridi nzima
Yamasiwa yazaliwa, Yamasiwa yarilea, Mola ndiye alisaidia. Nalikeni anzima, Rima nje watwania, Mahaba ya dina dunia. Ramu isipepeza, rangu mwezi sita ya shue, idaula ivenua, ziyumba maore nanzuani, mwali nangazija. Nalawe! 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 Asumani. Bello. Natsengele huno sonti. Vala, natsengele huno abapia. Abapia nda hula, natsengele hula pia ngoni hula. Remsingiza. Pia. Natsengele huno. Vala. Wana swatu na mjeu no. Narende hula kwa tukufu. Aba saino ngamjodunga zidisko. Wafomi watu ikawa ndio wasipangane inshallah. Ya de place là pour ce soir. Ngarjoshinda ndo. Bismillahirrahmanirrahim. À la gloire du grand architecte de l'univers, Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comoriens de l'île de la Réunion, Comoriens de France métropolitaine, Comoriens de l'Europe, Comoriens de l'Afrique, Comoriens de l'Asie, Comoriens des îles Comores, et vous tous mes frères, en vos grades et qualités, je vous informe qu'en ce moment même où nous pleurons tous et toutes notre fondi, père d'enfants et ex-président, l'usurpateur récidiviste d'élection, le dictateur Azali Assoumani a fait descendre partout dans les rues des îles Comores des militaires armés jusqu'au cache-nez uniquement pour faire peur à la population. Cette façon de procéder vient une fois de plus conforter la position du mouvement ADP. Azali doit partir, selon laquelle rien de bon ne pourra arriver aux Comores tant qu'Azali sera au pouvoir. Certains patriotes qui pensent encore que ce sera par des élections perdues d'avance ou des dialogues au rabais que les Comoriens retrouveront leur dignité. Non, le temps est venu de se rendre compte qu'aucune dictature n'est jamais tombée d'elle-même, qu'aucune dictature n'organise des élections pour les perdre, qu'aucune dictature
ne s'améliore dans le sens de la dignité des peuples. Nous savons bien qu'Ahmed Hamdallah Mohamed Sambi est un prisonnier politique et n'obtiendra point justice. Azali Assoumani est têtu, mythomane, avec une maladie mentale sans équivoque, appelée frénésie. Au moment même où je fais ce discours, Azali Assoumani réfléchit comment lui enlever la vie. Mais Allah est grand. Et il est le seul à ôter la vie d'un être humain. Azali Assoumani, dans son paradigme, pense qu'il peut le faire en toute impunité, parce que cela fait 13 ans qu'il se livre, sous nos yeux affaissés, à ces arbitraires, à ces assassinats, à ces génocides, devant lesquels nous, peuple comorien, nous avons courbé les chines. Nous avons tout accepté de ce dictateur Azali Assoumani. Mes chers compatriotes, comme disait avant-hier soir l'ancien gouverneur Mouni Baraka Seytsoli, la question que nous devons nous poser alors est la suivante. Combien de Sambi, combien de Salami, combien de Abdallah Abdou Hassani Agua, combien de Mohamedi Mouana, combien de Lukman Badran, etc., doivent être radiés de cette terre pour que, enfin, prenions nos responsabilités. Combien de Fessoal, combien de Moutu, combien de Nassau, combien de Bepale, combien de gazon, combien de litres de sang doivent-ils encore être versés pour que le peuple comorien se décide finalement à mettre fin à la torture azaliste qui asphyxie les Comores tant qu'il sera à la tête de ce pays. Cher gouverneur Mouni Baraka, vous avez bien raison de bien formuler les bonnes questions. Mes chers compatriotes, au Burkina Faso, au Soudan, au Mali, en Guinée et récemment au Sri Lanka, des peuples debout ont récemment démontré qu'il était possible de causer la chute d'un régime dictatorial ou corrompu par la simple et seule force démocratique de la rue et sans interventionnisme extérieur. Ces peuples, nous semble-t-il, n'ont rien de plus, rien de moins que le peuple comorien. Ils ont eu leur dictateur, nous aussi. Ils ont eu leurs voleurs d'élections, nous aussi. Ils ont eu des coups d'État, nous aussi. Ils ont eu des armées répressives, c'est-à-dire celles-là même qui a comme aux dictateurs qui leur commandaient le génocide de leur peuple. Pourtant, ce sont ces mêmes peuples qui, mains nues, se sont déversés dans les rues pour forcer ces mêmes soldats, ces mêmes armées à se retourner contre leurs bourreaux. Nos chers compatriotes, la libération ne viendra pas d'ailleurs. Ce combat-là, c'est le nôtre. S'il y a des leçons à tirer des coups d'État au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, c'est qu'il est possible non seulement pour des peuples désarmés de mettre hors d'état de nuire leurs dictateurs, mais aussi de triompher justement par le biais de ces coups d'État des déterminismes de l'emprise française. Le Mali, surtout, en est la preuve la plus immédiate aujourd'hui, car cette prise de pouvoir par des patriotes maliens leur aura permis au moins de commencer à entrevoir la possibilité d'une ouverture du Mali à d'autres réalités et à d'autres partenaires. Dans ce Mali-là, malgré la présence militaire française, les Maliens sont allés dans la rue et leurs militaires ont entendu leurs appels. Autrement dit,
Aucun de ces peuples du Mali, du Soudan, de Guinée, du Burkina Faso, du Sri Lanka n'a préfacé son désir de changement par le besoin de disposer au préalable de soutien étranger ou de carnet d'adresse. Aucun de ces peuples ne s'est mis à gémir dans la passivité en prenant les exactions françaises et france-africaines comme prétexte au découragement ou à l'acceptation d'un esclave permanent, d'un esclavage, permanent, qui attendrait un hypothétique sauveur ou libérateur venu d'ailleurs. Et là, je parle pour les gens qui pensent à la Russie. Arrêtez. Non, mes chers compatriotes. Ils ont compris que tout peuple qui se respecte se doit de toujours commencer sa propre lutte. Et si soutien il y a, que ces soutiens ne viennent qu'en renfort. Mes chers compatriotes, l'état de droit de l'île de la Réunion a commencé l'acte révolutionnaire numéro 1 en appelant le peuple de s'habiller en blanc pour apporter notre sollicitude à Ahmed Abdallah Mohamed Zambi et condamnons tous, sans ambages, l'usurpateur d'élections, dictateur Azali Assoumani, contre tous les prisonniers politiques fils des îles Comores. Exigeons leur libération immédiate. Cependant, ne l'oublions jamais, Ahmed Abdallah Mohamed Zambi, Dr Salami, Dr honoris causa Abdallah Abdou Hassani Agua ne seront point les derniers à subir les brimades et exactions du régime Azali. D'autres suivront. La question restera néanmoins toujours la même. Combien de temps devrons-nous encore accepter la prise en otage des Comores par une seule personne peureuse appelée Azali Assoumani? Moi, Farid Abdourahman Amdallah Cheikh Mohamed Bachrahi, j'ai 1000 fois explicité depuis la création du mouvement ADP, Azali doit partir. En 2016, les voies obligatoires du changement aux Comores. Ces voies restent les mêmes. Elles se résument à un seul mot. La rue, la rue, la rue. Comme au Burkina Faso, comme au Soudan, comme en Guinée, comme au Mali, comme en Tunisie, comme en Égypte, comme au Sri Lanka. Le changement ne trouvera pas assis à la maison ou assis dans les places publiques ou s'agenouiller dans les mosquées. Le temps est venu de me suivre dans cette voie, mes chers compatriotes, pour qu'ensemble nous préparions puis organisions la chute du régime dictatorial des Azali avant la tenue de toute nouvelle élection aux Comores. Sans cela, élection avec Azali, donc 2024 sera comme en 2019, exactement comme en 2016, fut comme en 2002. Alors, mes chers compatriotes, crions haut et fort. Répétez avec moi. Azali! Nalawe! Azali! Nalawe! Azali! Nalawe, dégage! Ça suffit! Ça suffit! Plus jamais ça! Plus jamais ça! Dégage! Dégage! Encore une fois. Azali! Azali! Ça suffit! Ça suffit! Plus jamais ça! Plus jamais ça! Dégage! Dégage! Le dernier. Azali! Azali! Ça suffit! Ça suffit! Plus jamais ça! Plus jamais ça! Dégage! Dégage! Azali na lawe kabisa! Azali na lawe kabisa! Wana wajo usoma! Wana wajo usoma! Unono jo urejei! Ezetabuzi jo ulawa! Amin! Amin! Merci Farid. On peut dire, franchement, c'était un beau discours. Un beau discours. Hapa ino nazodunga mtukufu watu toto watu lazahaye nachia tarjamu zenogoza mwabano lugha ya Shikomoro. Marhaba. Ngeze na zai tarjamu. Shama mamko onti. Kazi katode mzee.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wa Komor mlohondani kwezi ye diaspora ilobonze leo kesi wa Shalarinyo si mawatani wa Elarinyo ngali mbweshele yao ni marahaba pando wa mwana uliho dabo ramparan rijuhe usiku wa leo sonsi pia rowala homasiwani omane rijerishemeze ganzila mtumwa Mungu rambe emahoza yahe ekomoria hatu ba ireme bayi ekomoru ireme bayi bwa komor ewengeleo ikaulazimu yonde maana ramparani mje leo rije litanganyihe lirele danzi la mtumwa Mungu ho wana hatu maisha yao yamenyewa ho wajuu watu wanu maudu ikao kwa na ujua waeshi batinansi rakanansi yangamiziwa ni Asumani Azali watukufu wa Komor Mwenyezi Mungu jojahilia yeduara isoma banu leo ije kabuli emarenda na Mwenyezi Mungu awatowe president wa hatu Ahmed Abdallah Sambi hafidhahu Allah wa ra'ahu Mwenyezi Mungu yamtowe halimwa taabu daye na Dr. Salami na Abdallah Abdu Hassan no wananya onsi pia wadhulumiwa au kaya eduaraka huifanya yinu waomba da'wat al-mazlum na si mtume harambe ukaya da'wat al-mazlum laysa bainaha wa baina Allah hijab gariomba obo Mwenyezi Mungu yedua yake Komor ngio mazlum urirengeyo urikubaliyeyo amin 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 ya rabbal alamin ni wa Komor mwahina leo mwone sawo tukivuwa hanyu inu ibadanku haukaya jambo ukaya tumehamba ukaya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yeti mu'min emwikao leo katwanziza yemananya zoya janzizi yao enafsi yao ebwengesi hisi leo zoranzi zao wananyasi gari wanzi zao Mwenyezi Mungu ya watowe oharimwa zetaabu ikao do walio Mwenyezi Mungu ya wanike nafasi Mwenyezi Mungu ya jangilie ye Komor irejei daula ya haki irejei wa usilamu wa Komor irejei wa unadamu irejei wa unadamu irejei wa uwatani wa Komor leo gelazimuo rivumbue mbavye tarehe ya Komor tarehe ya Komor Komor irengwa omihononi hemfaransa les générations CP les générations ikao kejakana ma docteur sha wandu wa CP
certificat d'études primaires et élémentaires. Waondo wandu warirengea, warifanya isheo, waritolea yensi ya hatu uhalima yemihono yahe mbeberu do wandu wasepe uo rahmatullah mzee bazi silimu guna mrehemu hata emabani hawonsi pia rakahuja ritimizi juzi mzee wa hatu rahmatullah mzee Sedi Hasani Sedi Hashim wala wangu yali parao generation sepe leo ngara uzisao ye generation ya hema docteur haina bahamu wahenda docteur ema docteur wa warende hama docteur ya bahasha ye daula ya Komoro ya ngamia karja paroishi ya doktere ngamzima ya hima yamba ukaya yensinga ngamiao badi dokteri mzima dokteri Shami ulo Japan pone dokteri ya hima shaima dokteri wa bakiabo ebana Jabrafil Bashrafili waone madokteri bahasha madokteri bahasha mangamizanti Bashrafili hau madokteri bahasha halafu leo mdora maukangani no doktera ao doktera wanungu onda huu umadoktera bahasha madoktera rawaona de generation CP lo wandu warehansiza ungwana banyunyi bo generation ya madoktera mwanzo mlibe hali mautwana na uruma au kala kama mwanzo mruzize yensi msamri jomoziza ndijomolea yensi madoktera en démolition de spécialité ya hanyu shahanyusho niwo jomowa ekamtona haya ho jomowa yensi ya hatu ya wahani wandu wasepe no mwamba ni madokteri wabahasha nitima watwani shani mabatwani ni wandu wa hizo mba gamwani yao ze mba shaka msuwania uwatwani wakomo mabatwani gari longo zao ye maulama sabu wao maulama mwananyani Ahmed Abdallah Sambi harengwa hafungwa niti wohima niti worongowa shanga mwingari yao madiktateur ga mwingari yao madhalimu mwambe ukaya na wangaze ya wafunge yao yabo nima mwajoka nine mawarathatil anbiya leo mkauhanganye mawarathati shayatin ni majoka leo mkende mawarathatil anbiya mwamrishe maruf mziye munkar basi leo lendo angalia hundu wingi wa hanyu ganye halima amrisha munkar na uharaza maruf monao omwiso wa hanyu ndungwendo halashe hitwa shilono uso usijidi yao Mwenyezi Mungu nkado nsanu usiku hau injirahana yao mndu yende yanyaliwa wetwa juu aliuwa fundi abo mwiswanyu uja bada Mwenyezi Mungu akawanza ya muoneseni ukaya
Mwenyezi Mungu akaanza muoneseni ya mtuonize nguo ni wandulewo muhimo mwamba ni mafungu Sedi Haruna ahuduwaza kwa wene wahima wakahamba zendabo ili dawe na fundi wao Tahiri Ari Ahmed Abdallah Sambi yafungwa bari yeshia zote ndeza mfunga kama milioni eza mfunga Ahmed Abdallah Sambi wa Komoro na mbwe mashwanu mwishiendo afanya mahamitano ya uprezida basi ya haziyaifanya mahamitano hiyo ibiri mahamengo miraru ya ungwana Senesha msaumazi Mungu embeberu leo yakamtahawa beberu wangozi nzima yakamtaha Bolero na Azali ukaya nganzo Ahmed Abdallah Sambi mumjule shawi ba Ahmed Abdallah Sambi mahamitanu ya hahe izidi mahamengo miraru yaho wandu jina Ahmed Abdallah Sambi wearele ha president amba wa Komoro ganyina mfi ketu lazimu mdofahu eneha buwashirika la ulozi wajuu le shirika hilo embeberu rewa ngozi njeo rewa ngozi nzigu kwa jaka uzangalia ha zitojema na mke hashiri wa Komoro uondo halima limandatir ya mheshimiwa Ahmed Abdallah Sambi Ahmed Abdallah Sambi de ya benua wa Komoro ya wambauka gani na gaz uhalimwa densiya hanyu na mjoheri tahe mlawe uharima osiki embeberu hajusa wabeberu wadu Bolero na Azali Asumani wene wanjia lazima nimwambie ne tarehe na mnariungao wene wanjia President Ikililu wamjaho mbani wamdeturne wakati mzee bazi yamba ukaya gelazimori fanya vérité réconciliation nationale Ikililu ne ajolazimu zendongozi azifanye Bolero hambai hanywa amba utizifanye na rafanya za eleksyon na Azali waisa wasinyale uwijiumu waje ufanya kazijafanyiwa Ahmed Abdallah Sambi hafidhahu Allah wa raa wakati yaka president hamba unono wahe wa Komoro lazima nujule ndazi hende hawaha l'hôpital ya Hombo ne ya Bambao Mtsanga Bambao Mtsanga mbeberua azidinja masaha ho matsoni ka mwanadamu ikarimbulia basi Komoro ino gaijo hao mwezini kabla hatusiwa Faransa narimjule ndazi izondeza afunga Ahmed Abdallah Sambi leo dahuko hazi ya mahamitano ya ifanya ibiri mahamengo miraru yaho wanwa jina ebonge kwesi
wa Komoro kwezi wa Komoro na mbue mati na mbue mashishio mwishie ringari mbweshere yao ni marahaba tena marahaba panda mwana ni wa Komoro mlo wari mawole mengu kamili bo wala réunion Wamparan le 21 août ili rigerire danzi rishemeeze danzi la mtumwa Mungu rambe evano wana hatu omwiso wawo hindini nemvula na woi aukaya eziritabishawo ndo wana hatu no wajuhu aukawawo ndo wakanansi yarotiwa ebongeleho gari limbwesherani marahaba ni wandu mlobonze mwaishia womparo nele dansi laho wala rinyo mwali bweshelea za Ahmed Abdallah Muhammad Sambi yizo leo gizo babuni sha ewana hatu leo wahusu de maduktera ambasha yeshawiri yao hindi basi kwezi gari mwambia woni ukaya leo ramba ukaya ganzao haina mrudo kauroha yave vao jeu gari mwambia woni bangabo wandu ikaongwa jiuzi sao temana rivao vao jeu hindi gilo nafasiri mbili wa Komoro efasire ya handani ndo ukaya President Ahmed Abdallah Sambi e dossier ya hahe gionjeu hamando mharuma hunu hamande zenkandura vaya yabo yonde manara mwambiani bo wa Komoro mvenjeu aukaya Ahmed Abdallah Sambi e dossier katina ntonto yeye katina ntonto fasiri ya bili rakaanza limwambieni ukaya nambaye njeu nake ni majournalisti mjipozeuze question gamdungao emirongo yinu mzienregistre emana ramwambieni ukaya namvenjeu do ukaya ranzi 2016 Azali na Kiki na Fakri Mdadabi walo yabo wafanya uze komplo no funga no uwa si wandu wa heo opposition karja parodisa mnaijibwe ramvuriza vanu si singasi halima pe unusalama nduo ruta hawo unusalama nduo ruta hawo basi e message nani kiwani wala rinyo au kaikale wandu ambao wale wandu amba lele zihiro wa Komoro abasainu ndaboni mwere yagoni wo mzo wala rinyo waninka ni mwere basha ndaru shawoti mapesa dunia onye mwesha bahasha mzigo bahasha ndaru bahasha yenzima ya handani na mwambe Azali ya Sumani banga boaze wahe daula ya haki walo arme diaspora walo Faransa amamze militaire Marseille no wahe gabo alonga zija gabo alonzwani zeibura sheha mfano andongo ngenga zija notable mbaye sharifu ngenga zija na wasaya walonzwani na wasaya
walo mali nana wasa walo maora yende ya wanjile mondani ya wanikela kile ya beti salama warereye ya tawe yende bene ya ingare madbakari ya wavuku iyo de senario ya handani yonde bahasha ya handani karina umuua karina umulia ujota wa enzahe ekahari rejeza zela kileza hatu yonde bahasha ya handani bahasha ya mili de bahasha ya mili ujojua gari mwambia on gari jo kujua si diaspora no walo Komor rifanye indushambwao monano wa indushambwao verite reconciliation yakubali ukaya e diaspora boya itore ya harima nkodo ya mare wa mshindi yaje warmwe verite reconciliation yarenge yaje toba yarengeze la kile zahe Komor yazinike wa Komor wazinike mwana mzuani yendese je Komor waheyeye ekangwa nzabaki Komor utobaki karna umrenda nayi awe kangwa nzo ya tawende zahe iyo nde bahasha yankadwabini ya handani ya tayo waze wahe ya wameukaya bansishindwa na mniube maji ya wanikeze na kile au ya unjilie e Komor reilo bonze ondani réconciliation vérité esa iyo yarejezeze la kile e bahasha yararu iyo nabo ngari mninkao ngari linoja wa bulahe le 21 août Berlino le 21 septembre yarijibu eka burengo bahasha nzima warumaze bahasha mbilizo kajari jibu basensi yongarjo mwambia yongarjo towa karjo towa leva ojeu riveva ojindwa jina kao kalsumambia ekangalijo kazidu au jinkudu au la veri shanziyo ngarijo au kabwesa yo ngari njiao harimwa bwana iyo zonzo bashanda wala rinyo wambali mninkeni wa Komor ro walo bonze ro walo ndani zo bashanda hizo nende ya chungwe nzima barenge na chungwe umani gasitoari na chungu wape sasa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adarashia mzee wa hatu abanga kunga mwananyasi mwamedali harmada kambili na yambe bahe hizo ya unao karibu tukufu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Pezi watukufu wa diaspora mlio armo ulimwengu wote pia la murenga limabara yonti pia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. Simi bano njeni mrongozi hazali be hususan sharhensi bano leo de mzee watu fundi watu president watu harahara wala kasina mtoto Sheikh fundi haina na zirongo wa batu Muhammad Abdallah Sambi
ndu ikao nana iwanyahe zode Abdul Hassan nana wana yatua baki onti pia shode sharihen sibano leo shode sharivaza livazo jeoli no president zungu wabano auraji lao kana zode zarihen sibano be kaijo mkinishiha ambakari huhambiani namna ya hazali aliyo riuhambiani na uhambiani iwanaziono arambia ambal jununu fununu uwenza maserada zinongo ngeri uhambiani wa masiwa nazo uhambiani dabwala mbazali angia masera be wa masiwa warongo wa ambani kabaila gelna kaha lorongula magelna koho azude zaripara hazali gena masera be haswa bya ukamba leo ajenza ambaye rais ingeruonao amage mjabari bele masera na muone sino wazifanyao hazali kasifanya no za kibinadamu hazali kasifanya no za uriba shewa harmai masiwa muone zo ananda zifanya parata ujuza tuwa nguo harimai dunia yote muone sino azifanya ala kashlijisha zifanya izo ni mzijwara ana mpaka njenjenzo wangu ibana lezo tsano hambiani hazali kemeza masera babu wa misikomia hamutaswari maana msijana mbogo hamutaswari sijabana njenu hambiani wa masiwa amba kabusi mndu ajolawa harmansi ya namna sinchika ode za songeha muona usikoro zilio muona ustabu zilio kabisa mndu ajola harmansi hajarwanilie wasikomoro hakika bravo wasikomoro jodwanilia wasiwenyewe na mwenza masera yo mana na muhelezo na mbazali ya masera zahe wa komoro nga muhambioni hele jana mbaya sangi ya masera wanyu wenyengo muona usindongo hususan ndo wanyumlio komori ngo muona usindongo zina kakula sikunga ezali jua kula siku handeta kakula bahanu ngesa swali za juma sisi jua ujuma hino ngeri nupaisha iswali za ujuma yahe ngeri nupaisha unano ngondini maana ikai lazima ikamba wa shekhi ikai lazima ikamba mwadini danda ndapani hamba wa kafiri dunubi firauna yadungana na amana na imazetoni aiwa hingi harmai mikiri wa sambari zia zijuma bezo Mwenyezi Mungu anajua liva ni utani kaje sisika mdile kwesinga muhambiani utomba hazali angia masera hazali ngeri mlisha watalini hazali nge uo hazali nge hibo hazali nge rifungo hazali nge ruonanza hazali kapsina upe ukarisipanya aringa miji ya shara shai komoro arikilia masiwa yatu basi hazali ngeri mlisha watalini karimto mwenza masera ino ramti ya magongo le mwenza masera waitilo hatu maliwa hirwa mbingu le umuri le mdadongo tulo muhono na alimba zode kala zimu rizifanye rata pavali mwenza shonga ino maneno timdo abinga khairi de shino shonga ratu wa shonga shino armai masiwa yatu wa masiwa na muhime benko tanjulize hamuka zanko tanjulize milongo njima andongo moja arudini uhabieni amana riferishiane iwa komoro haukamba bano ngerendao rendera finalize mbana rifanya mbwana handa yo isa rukota arjulize jode mana maona zi manifestation zo rukofanya wala karalisha ufanya ile rukojusa dunia wa mjua ambaye timlu wa kweli ajabo juzi Mwenyezi Mungu akonda amsu wangu wa Faransa ndeliza manzani wa shetani uliwae makoro wamtimwiri makoro wamuhira makoro wabo kwezi rukota jeru hambiani wa komoro ambaye mbwana handa yo ibiri rimshanshi harimai dunia yonsi pia bano ngendandera kabili ya abili au rongo ambali kabili ya abili ala karsuona maranda ngirwana marambili Richard Jimlisa ikamnyezi muhabenzi namna ndera mtoe beyo karna rsodongo hambiana harmas telefon bal nambali be karna hambiana bano benarike na to mahamnyezi Mungu amba hazali Richard mshansha harmai dunia ngerenda ramsukume alawe kamnyezi muhabenzi na wanyu na mkena to manawizo mbabano hazali Aisa Ali Shahe Shihisa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh paka mujange kwa hazali
Ewa kazakifu ngadodunga mwananyasi Muhammad Musa na kambili ya za heba Muhammad Musa Kasibana Yabanda ewa demze kambili yabo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da mwambia ni wa kumori amba raisi ya zadi ali mwamedia rongo amba masera ya mwinja ina masera safi rangu hane mana ya masera ata afugua mafundi ya komori pia hawabugua andisa fundi anisi samtundini anisi mmoja yamfanya amfanya jeje amnyamisa bamdemeba mengoni wabili dedeni wabili de fundi kuswai amfanya jeje nde mneji dotere ya viyo ya wana amsonkuma ayo nyawe ya umasera adawaja gazija fanya jeje ampolisa mufti hari maskali ya viyo wakota hawende sundi papa siboji Izo kweli? amde mbeba hari maskali ya ampolisa mwesi uskali para na gole aywa nyawe babo wonono Wade masera Ozuzi akatoe Fatiha he mafundi ya waba fanya jeje fundi amholela zaima Fundi Haruna. Fundi Haruna. Haruna afanya jeje amholea maji ya mtoto ya hali fanya wabo tari mwambie ni chini tena na mkema kina mbawe kasete ha. Salamu alaikum. Abasa kazakifu ngadodunga ewa ngaro mwananyasi kao ngwanto waringena justo tom abasa. Assalamu alaikum. Salam. Wanasimu na bena kusatune neti wanatu washashwa kwa leo. Azali asuwa na waika kula ibwe hanyo aman. Azali asuwa wantu ibwe hanyo aman. Asifanya wantu zumbovu zonte avenda semenya jima be aman. Bona kusanse mselwe aman ya zalero ngo kamsielewa. Releze. Amani yeni harma luhambili. Voilu hayatu amani usini hivu. Vashibushi tena ambapo amani. Amani mana amani lokojo. Ah oui. Ah oui. Donc azala saranye samba bala sipta mahojo. Unaelewana? Muhimu ndo yazala taranye si utezefsheri. Asirifana wasi maskizofreni. Karna ankili. Wedo mwenzankili. Bavo zambado zilongola azali kasfeti. Azali kasfi mnono. Bavo na za yeshua na tulifanya obe kabasi wema. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan. Abasa sari kazakifu wabande Fatiha. Fatia unika Fatiha. Namchengelea hunu kwezi. Soma Fatiha. Bose. Namja hunu. Alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabi. Namja hunu. Warnihim bi jarati min sijil ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Namjarki hunu fanya. Foto hunu kwezi. Vale,
mtukufu ngavana ka santirekte vanu harimo opinion libre komori dakambili mwana anama mtukufu ngasi antirekte vanu opinion libre ya komo namna heli waona zi habari za lelo yoku kujamba namna aje mtukufu ndongo najuza mba usiku leo wanukanga ngarifanya ndongo narizifanya ho kweli sharti do fanya ha ndabu ama di za leo zinu ani kazijamba ho kweli uhazu sabelewa ado kazijamba ho kweli uhazu ukana kenga mnoseo bunjilo maandamano ama daanu na shana nwiswandu pia wazijua mananga bantu wengi kwa jwanza waje kwa jazijua kwa jadbi kwa lera kwa jeni kwa overhand zinongo riambia mana riafisho malani pia naam au kama labda katika zwa sio sirika jaka zaidi mimi tikaza moja ni handa marsa msepa kama nikashabana na baba nikashabani wewe saharu hai yadi sab bomba tishabuanga ukaye arjonkane nomona ne dimash mama yo dakambili ngasandirete vanhu uona namna jezi habari ya tosta imekaja pia ujimosi kusikiliza naam yabo watukufu waangalizi wa shirizi wa he opinion libre de Comores mtushangaye bango mwandungo wanoje bahari kwa jambilwa na zelongozi rizia yamba hale rizafishe donc yabo kaza kifa watukufu ngarjona na tena wakatundwa jina insha Allah taala kabadima na Ikram Akram hunu armoshe social réunion et correspondant wa opinion libre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.